This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hagasngi Bagariat Samthia Women Social Welfare Association kalapan long program pun ke buram samla kelapas bah exam secondary school living certificate SSLC uba adelbo nongrum MLA ke North Shillong constituency ubla long kum kongsan nak jingalang ubla kran halo ke jinghiar ke cai benriu kat nang mi kisngi kipor hab kran halo ke mat uba adelbo long kalong ke bos ngausi bakat nang mi kisngi ke cai benriu nang hiar arsha namar ke jingbam don ni kinong elam ke bi icngai ki badan ni kam sim lanadi henrai ki don tang kinong mi kman nalor kata ulah ongru bahag cai benriu ki buan kishenrang kat bagi rang ba apar ki duna berkumta kelenang sencor kajing pang haga jemut ciperkat kajing pang haga mensiam kajing pang haga mek kelapan rings wai ya kajai benriu jing ke belayat mentah san pulai tadi isnem kanang yai mentah san pulai tadi isnem ke kerta kalai henry abangi paipat eka kadang long telur haborok kiliang kadang long rings wai nomor balai hadu mentah ngimpat don kita kinong yalam kibani icengai kinong yalam kibadon kemensiam lendadi kinong yalam kiban IT nak benta kalawai ke bapernai ngidon tang ki politician susi ban penpau khmat jungi lang baro ngimdon ki leaders kumba kalong hajai pada jungi ngibun ki senrang ndai susi banong bangimdon pat ki rangba den mat kadau ki long sem ki senjor ke jela ke jongi ke senjor Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jo Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya